Weekly Crime Report. Surgeon Records. Jiwan Solimakamu Channel. Ilega Jiwan Solimakamu channel linga number 1 misaba hinkwayo kumtisela swilo swa xiyimo xa le henhla. Cameraman ya hina Timothy Muyambu ukona ulopfamfa a xitulweni xa mavhilwa. Hina Surgeon Records kwala ka channel ya hina Surgeon kombela mixota vahlaleri. Rixile vahlaleri xikan'we na Timothy Muyambu a xitulweni xa mavhilwa kwala va nga hlalela va ri kona mixolone. Inko tsami nkarhi un'wanyana u nga va ni ri ka grade 11 ku tetela maphorisa hi nga hleketangi nchumu mafika lava va ri na dreads va kera dreads so mi a ni tala ku mbala mabundzu man'wana ma xiphorisa ni tekeriwa na mabundzu lamaya lava a ku teliwa ngopfu vona ku ri va lava ku dzaha timbangi kwala xikolweni na vona va hetelela va tekeriwa sweswiya swileswiya swi ta loko swi te yini ene vuhlayiseki bya le swikolweni mi byi tekela enhlokweni ku fika kwihi Surgeon? Inkomo Jiwan mi nge hi kombisa ku ndzawulo ya dyondzo xikan'we na ndzawulo ya xiphorisa hi ririmi ra vahlampfi swi vitanaka i ti-sisters department. Lexi humelelaku hi na minongonoko leyi va ku hi ri na yona hi nga languseriwa ku hi va na yona lembe hinkwaro loko ku karhi ku dyondziwa a xikolweni. Se laha ku sunguleni ka n'hweti ya Sunguti na Nyenyenyana kumbe January February i tin'hweti leti hi talaka ku ti vitanaka i back to school awareness campaign loko hi karhi hi suka at the police station hi ya eswikolweni. Ti-campaign letiya hi laha hi twisisaka ku vana lava va ha ku vuya ka makhisimusi va ha ri na ngondo ya ku a swikolo a swi pfula hi la se hi va hlohletelaku mara ku va hi karhi hi kumeka hi yisa vukona bya hina eswikolweni. Now loko se hi fika eswikolweni hi laha hi fikaku hi tshama hansi na vadyondzisi mi ta tsundzuka ku na vadyondzisi na voho ku na milawu leyi va lawulaka hi vulavula hi Bela Act nkarhi wun'wana leswi swi kombisaka hey leswi n'wana wa xikolo a nga fanelanga a swi endla mudyondzisi a nga fanelanga a swi endla swa ku fana na hina tanihi maphorisa hina xiave lexi hi xi tlangaka kambe Jiwan ntirho wa hina i ku vona ku na vuhlayiseki exikolweni leswi hi nga ta swi tiyisisa ka vaakatiko. Se loko hi fika exikolweni nkarhi wun'wana ku na swirho swa SGB hi xona xiyenge lexikulukumba ngopfu lexi hi fikaka hi xixima loko vo fika exikolweni va ku la xikolweni vana va xikolo va swi tiva ku xikolo xa hina a xi na mfanelo yo a va na mfanelo yo ta na ti-cellphone a va ngheni na switlhavatlhavana se swi nga leswi n'wina maphorisa hi kombela ku mi ta kota ku va mi teka. Se hina tanihi vanhu lava hi tirhanaka na swikolo ti-police station hinkwato Vhembe na Mopani siku na siku hi kumeka hi karhi hi ya ka Malamulele ku na Surgeon Densi Mabedla Dzhunisani Mabedla yena loyi a nga school coordinator a Giyani hi na warrant officer Kate Kubai. Se haya loko hi fika eswikolweni vatswari a va swi tivi na ku swi tekela nhlokweni ku dyondzo hi byona vumundzuku bya vana va hina. Se loko hi fika laha n'wana hi nkumaka ku i na dinkwana dyikulukumba vana va hina va bulana van'wani va hetelela va teka vutomi bya vona van'wani va hetelela va vona va chava ku ya xikolweni van'wani va tshika xikolo mara a nga vuli ku xiphiqo i yini mi kuma ku na n'wana loyi a n'wi xanisaka hi la se loko hi karhi hi ya swikolweni hi fikaka hi kuma swiyimo swa muxaka loko se vadyondzisi nkarhi wun'wana a ni milawulawu leyi yi va tsundzuxaku kun'wana yi vonaka ingaku yi va siya va chava ku vulavula na laha swi nga fanelangiki ngopfungopfu hikuva va chava ku tlula milawu. Se na hina a hi ku hi le henhla ka nawu hina tirhele ra hina mara loko hi karhi hi langusa timhaka ta ku hi vulavula hi n'wana hi timhaka ta ku swi tekela tiko ku kurisa n'wana. Se loko hi fika eswikolweni ha fika hi va secha kambe a hi nge mi kuma ku n'wana i rhwele banga i fambe na rona exikolweni hikuva ku ri na swivangelo swo tala vana lava nkarhi wun'wana mi kuma ku a hi va khomi hi lava hi kumaka nkarhi wun'wana va le hansi ka malembe hi lava hi hetelelaka va refera aka social worker mara mi kuma ku i le ka grade 10 xikombiso i rhwele banga ri kulukumba i famba na rona xikolweni a xungeta ku teka vutomi bya n'wana wun'wana hi banga se swi vula n'wana loyi chava ku ya xikolweni hina loko hi fika hi kuma report ya muxaka wolowo hi langusa n'wana loyi a xungetiwaka kumbexana vutomi bya yena byi vekiwa ka nxungeto ivi hi pfula nandzu hi hetelela hi khoma n'wana yaloye hi kota ku n'wi yisa xitokisini as long as malembe ya pfumela mara na loko ma nga pfumeli ha n'wi khoma ivi hi hetelela hi teka tintiho. Loko hi teke tintiho swi vula ku n'wana yaloye ha n'wi tshika hi n'wi tshikela yini mutswari wa yena ya tshama na yena kaya mara hina hi siri na tintiho se tintiho Jiwan loko munhu a khomiwa namuntlha sweswi namuntlha kambe i ti-12 swi vula ku loko a khomiwa namuntlha ku nga ti-12 ti-13 ya ti-13 namuntlha ta March 2026 swi vula ku ya endla xikombelo xo susa tintiho aka Criminal Record Center nakona loko se a ta va a yise papila ra xikombelo ka president hi ti 14
ta March 2036 swi vula ku fana tshama 10 years kambe munhu i tekiwa tintiho kambirhi leswi va faneleke va swi twisisa tintiho to sungula loko munhu a khomiwa ti vula ntsena ku i miehleketeleriwa aka nandzu wo karhi swi vula ku na criminal record kambe loko nandzu wu ya hetelela wu fika makumu wo gimeta ivi khoto va fika va ku wena Ridgewell hi ku vona nandzu se hi teka tintiho ra mbirhi se tintiho letiya hi tona ti va ku ti ri na ti vitana ku munhu i na criminal record se hi yo mhaka mi hi vona hi ya eswikolweni hi yela ntsena ku ya tsundzuxa vana lava hina ku va nga swi teki ku i vana hi ku munhu a nge tshami a ri vana se ha kombela swinene le ka vatswari ku a hi veni na vuxaka bya kahle na vana va hina loko n'wana vuya a ku na biwa xikolweni fambani xikolweni mi ya vulavula na vadyondzisi mi kota ku kuma ntiyiso lowu nga helela hi ku loko hina hi ya nghenelela se mi kuma ku swin'wana swa swilo leswi a swi fanele swi solviwile hi vadyondzisi na vatswari a swa ha solvekangi se hina hi fanele hi nghena tanihi maphorisa mi kuma ku hi hetelela hi khoma vana va hina jiwani swa twisiseka swinene ku na vahisa lava va dume hi vito ra ku i ti-police forum ntirho wa vahisa lava i yini Sergeant because vo tala lexi ni xi vonaka va tirhaka xona hileswiya swa ku loko byi ku kuma yi ri hala dibini paki na movha yi ri na mihlekisano we byi fika loko torture u lava yini na sweswo swa ku taniya ntirho wa vahisa lava ku va ku ri yini kahle kahle okay ntirho wa xiyenge lexi xa community policing forum that's why i community hi maphorisa na nhlangano loko se hi vanhu that's why i community policing forum i tihlo ra vaakatiko i tihlo ra xiphorisa i ndleve ya vaakatiko ndleve ya xiphorisa hileswi i xiyenge lexi nga xikarhi hala hi vaakatiko hala hi maphorisa hina mi ta swi tekela nhlokweni ku hi lava community yi lava xiphorisa se vona va laha a xikarhi nkarhi wun'wani ku na ku hina mi kuma ku va vona tirhelo ro ka ri nga ri kahle hi hina va na mfanelo yo va mangala tanihiloko va ri community policing forum hi timhaka ta ku va yimela community kambe na hina loko hi lava swigevenga va fanele va hi pfuna tanihiloko ku ri forum leyi nga kona a xikarhi ka hina na vaakatiko hi timhaka ta ku pfumela ku swigevenga leswi hi swi lavaka swi tshama na vaakatiko ene vaakatiko va va karhi va swi tiva se xiyenge lexi hi xona xi tekaku vuxokoxoko xi hi pfunaku xi nyika maphorisa tlhela xi teka vuxokoxoko emaphoriseni xi yisa aka vaakatiko ene ha xi xixima swinene ku vulavula ntiyiso jiwani hi humelele ko tala ngopfu hi ri maphorisa hi mhaka ya ti-community policing forum ntirho wa vona i ku patrola va karhi va vona ku miganga ya hina yi hlayisekile va patrola xikan'we na hina nkarhi wun'wani hina ku teka tivhene ya nghena na vona emugangeni hi patrola a va bi maforum ene a va na mfanelo yo va ba a va swi tivi ku na hina tanihi maphorisa a hi bi na vona maforum a va na mfanelo yo va ba vanhu kambe loko va karhi va patrola va hlangana na swiphiqo ntirho wa vona i ku va va vitana hina tanihi maphorisa na loko va vona swin'wana swa ku va ingaku swa va sorisa va hi vitana hi yo mhaka hi ku i tihlo na ndleve ya hina tanihi maphorisa se hi minkarhi ya ku tala loko va hi vitana hi kota ku va hi pfuna vaakatiko kusuka aka vona kambe nkarhi wun'wani jiwani hi ku lava ku ta gimeta mina ku kuma ku van'wani va vona va ndla milandzu va ti vitana ku maforum va nga ri maforum leswi a ni lava ku vutisa swa ku hi va hambanyisa njhani because tin'wana to jikajika ti khomisa mboko mara wa swi vona ku swigevenga lexi hi minkarhi ya ku tala lava mi kuma ku va hetelela va khomiwa van'wana loko mo n'wi khoma mi ta n'wi twa akwaho ni forum se forum a ri yivi swa vanhu a ri bi a ri fambi ri ndlela leswi ya mi nga vula swona swi ri tlhava vanhu hi thochi kutani kambe loko a swi vona a ri community policing forum a swi vona ku na leswi swi n'wi sorisaka ntirho wa yena i ku va a fona ku na ti-sector command a fona ku heyi ku na swin'wana ni nga ku solweni laha se mi ta vona vhene yi ta hi kota ku va hi pfuna community policing forum a va swi koti ku tirha va ri voxe handle ka hina ka minkarhi yo tala handle ka loko hi va pfumelerile va tlhela va hi pfuna ku vona ku milandzu leyi a yi fane yi tengiwa ngopfu a tikhoto swilo swo fana na ku yivela na tihuku swa ku rhuketelana ha swi kota ku famba mi ya solva na maforum yi tekiwa yisiwa ka ndhawu zita hi mhaka ku xiyenge lexi xi va xi karhi xi huma evukosini ene xi fanekele xi tirhisana na vukosi a khensa swinene Sergeant Timothy Muyambu cameraman ya hina hi khensile swinene hi fikisa sweswo amakumu hi ta kondza hi ya hlangana nakambe nkarhi lowu taka inkomu Weekly Crime Report Sergeant Records Jiwan Solimakamu Channel